Hi guys. So, dapat maghimo pa akong module karon. Giunan ako ni para sa content. So, akong sabay diri karon kay si Joel naghimo po jag module. Ari pod karing isa na sigid panuklay. Mo po di ako sabay diri karon sa terrace naghimo pa ko sa religion. So, mo ni ang religion na po answer. Walawan na po daw ang sarili karon. Muna ni akong background si Joseph, si Mary, ug si Jesus. Kasi ko karon kay tanawa baga kayong kilay wala ko nakapatred. So that means magngani jud ko, wala ko choice. Mag-send ko survey sa akong mga naging crush dati. Dati na hawa na nako-crush diri sa mga nasendan ako. Ako napili nga 5 or 6. Pero ako nakalista. So, sendan ako tong 5 or 6 na lalaki. Tapos, ingnan lang tamo kung unsang ilahang reply. Ano ko, walawan eh. Kari sila mga naging crush nako for gikan elementary hangtod nag-high school ko hangtod karong grade 10. Balik lang ko kapag answeran na nila kung may nag-answer ba after mga 1 or 2 days. Basta isendan ako karon. So, goodbye! So, ari na guys, atong ginahulat sa tanan. Wait lang, kita rin na ito. Butang na ito. Butangan ako dire og katungurag gamay nga screen. So, wala ni guys. So, wait lang. I-summary sa na to. Wala akong gipang send sa ilaha. Wait lang kay... Dili ka. Ang una na akong gipang na, what is your name? Tapos ang second, did you know I had a crush on you? Kabalo ba ka na nagka-crush ko sa imuha? Wala nga na. And if you knew I liked you, how are you able to tell? Kung kabalo ka na na-crushan, di ka paano mo nabalaan? Did you like me back? Na-crushan mo po ako ni mo balik? What quality stands out most about me? Tapos, rate my attractiveness 1 to 10. Rate my personality 1 to 10. What terms are we on? Parang the chat ba? Wala ba ga-chat? How awkward is this? Unsa ba awkward ang survey nga ni? Tapos, any final words to my viewers? So, muna ni. Mag-start ako sa isa. Sorry po yun. Muna siyang pinakauna na nag-answer sa akong kuan. What is your name? Eva. Eva na yung nag-answer. Ganti ko siya na unang siya na unang respond. Eva na unang respond mo lang siya ang pinakauna dire. Did you know I had a crush on you? I think. Kabulog daw siya good. If you knew I like you, how are you able to tell? Asa ni gikan ikaw nagbuhat ani di ako makita kasulod sa letter ga-type na lang ko karon sa akong gusto i-type bobo lang no. Nakabalo lang ko tungod kay ginaingon sa iba hehe kaunta pansit kanto. Yoy. Did you like me back? Konti. 君の虜になってしまえばきっとこの夏はWhat quality stands out most about me? Kilay og imong ugali na share og foods labi na chocolates. Magina kinaan ko ba? Tapos rate my attractiveness 1 to 10. 9. Charot. Rate my personality 10. 10. What terms are we on? Other. Kung na favor dito lang mag-chat pero still kamustahan na man hehe. How awkward is this? 8. Awkward di ay. Ganahan check answer ay awkwardan day siya. Any final words to my viewers? Make time with your friends. I-appreciate ang nabilin og pasagdi ang nihawa og atangan. Dili mag-subscribe. Be safe. Mwap. Kung dili mag-subscribe. So, kani second respondent si Jovel Jade Kasidsid. Og i-full name na niya ha.
How did you know I had a crush on you? Kabalo ba ka na nagka-crush ko sa imo? Lol, no. If you knew I liked you, how were you able to tell? Ay, sana all. Sa mukha, tricycle. Asya, ay, sana all. Did you like me back? Konti. 君の虜になってしまえばきっと What quality stands out about me? Imong ka-choy-choy. Imong kang jubil, uy. By the way, close na mi ani ha. Wala na ulay something. Rate my attractiveness 9. Rate my personality 10. Charot. What terms are we on? We don't talk much. Dita, wala kayo mag-chat. Gachat lang mi kung night trip or something. How awkward is this? 10. Awkward daw. Asya. Any final words to my viewers? Cute po. Okay. Sige, next. Next respond. Are, what is your name? Real Hutar. Did you know I had a crush? Crush? Hindi ko ba lagi ko about are. Wait naman, tapos ako gano'n. Did you know I had a crush on you? Maybe. If you knew I liked you, how were you able to tell? Don't know, most of them say so. Bitaw. Kinasulo mo, ko nila sa iyagod. Did you like me back? I only see you as a friend. Pero friend mo karon. Okay na to. What quality stands out about me? 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Friend lagi daw. Rate my attractiveness 10. Rate my personality 10. What terms are we on? Other, chat when we have time. True. Mag-chat namin kapag may trip lang naman mag-chat. How awkward is this one? Oh! Straightforward. Straightforward kay Siri. Straightforward kay Karel kung nagatanaw ka. Any final words to my viewers? Haha, good luck to Nick. Yun yung ginapag-ingon sa ko, pero may ba? Sorry. What is your name? Jude. Did you know I had a crush on you? Yes. Yung anyway, pag-which meron ko na crush on si Jude. If you knew I liked you, how were you able to tell? At first, sa personal di man, pero pag chat, kita na kaayaway buot ko nga sarili. Anak ko kahalata magka-crush sa isa ka tao, guys. Guys. Tapos, did you like me back? I only see you as a friend. Dahil kapila na to, kaduha na to. Ang duha pod konti, ang duha pod kay I only see you as a friend. What quality stands out most about me? Super friendly and trustworthy. Ma-flatter mo. Rate rate my attractiveness 7. Okay na as a friend. Rate my personality 10. Ana jud na. What terms are we on? Gachat pa minsan-minsan. Gachat na jud mi, mautan na, magchika, ana. How awkward is this? 6. Final words to my viewers. Subscribe na mo. Subscribe na daw mo. Subscribe na mo sa ko. Tingnan pala si Jude. So, diri na to sa last respondent. By the way, 5 akong uno akong gisendat. Unya, 5 lang nag-reply. Ang isa, busy daw. Busy. Pare, what is your name? Arnold. Gwapo lang, min. Wala na niya. Lolo na ako si Arnold. Nakasya na ako siya pag grade 8. O grade 8. Kapag mag-jacket siya, mag-jacket pud ko. Nakay ana man ko. Ana jud ko kahalata. Did you know I had a crush on you? Siya, what? Pero close to me, Arnold. By the way, SS mo iksiya. Kung kamo pa man. Basta SS mo. If you knew I liked you, how were you able to tell? Sugoy des senpai. Did you like me back? I only see you as a friend. Oh, wala nga kay Lolo man ta ka. Lolo Arnold, hi if you're watching this. What quality stands out most about me? Eyebrows and your positivity. Oh! Rate my attractiveness 1 to 10. 5. Okay, alangan. Lahi man yung type, di ba? Rate my personality 8, alangan. What terms are we on? Gachat pa minsan-minsan, alangan. Mga musta kay Arnold, kay balin-balin man og eskwelahan. How awkward is this too? Nice.
Any final words to my viewers? Rest in peace, charot ha. Kanang good luck and God bless. Ambot asa tong isa. Busy siya. Kasi nasa Korea. Kay Koreano man. Charot. Bitaw. Mga natutanan. Akong kaulawan. So, ulawan din sa akong gipang buhat, no? Ano i-post pa dyan ako sa YouTube. Pero at least nalingaw mo sa akong content. By the way, akong buhok di ato haba pa ko buhok ato dati tapos karon mabuo na ko buhok. Mao lang to, guys. That is all. Thank you for watching. If you like this video, give this a thumbs up and subscribe to my channel. Dili kay ko wala kayo ko ga-post og mga vlogs, pero palang lingaw lagi ako mga vlogs lagi nga i-post. Mag-isip ako mga vlog nga mga lingaw. Hi, keep safe, and kapag wala kay mask, ayun na lagawas. Kung wala pud kay facial, ayun na pud gawas. Tapos pag magsulod ka sa inyong balay, dapat mag-sanitize ka, or di kaya kung gikan ka sa public place, maligo jud ka. Ano to, guys? Unta na lingaw mo sa akong kaulaw. Sikat magunigod mo ng suyon. Nalingaw ko guys. Alangan. Nakita na ko ilang kaulaw. Nakita po ninyo akong kaulaw. That's why I am here today. Dapat maghimo pa mag-module. Gikan ko sa school. Nagkuha ko module sa oral com. Kaya kulang ko isa ka subject. Guys, mag-answer na kong module. Thank you guys for watching. Bye!